lesiko lekuphahla libaluleke kakhulu, ingakho uthola ukuthi ezinye zezinto aziqhubeki likakenziwa. Kushiyana-ke ngokwesimo sabantu nanemisamo ukuthi wena ukuze uhambe uyophahla kufuna uyophahla ndlelani and uphahle kuphi. Kuyaye kuyelane ngokuthi-ke yini elungisiwe kuwe noma-ke yini emaqala ngikuphi lapho kumele kuqale khona lapho-ke kusuke-ke kuthintwa-ke khona isimo semsamo ukuthi wena phahla ngale ndlela lena ukuze kukwazi ukuthi uchubeke kulesi sigaba besiyawuletha ngesimo sekukhanya lapha esimeni sekuphila kwakho. Mangabe-ke isiko lekuphahla lingenziwa yilapho-ke izidalwa lapho uthola ukuthi-ke ziyakwazi ukuthi zidedele imimoya thize zokuhlukumeza noma zidedele ukugula noma zidedele abathakathi up until umsebenzi wokusiphahla uzogcina wenziwa ekhaya noma-ke wenziwa-ke lapha esimeni sekuphila kwakho. Ukuphahla-ke kuphahlwa-ke ezindaweni ezahlukahlukene, kungaphahlwa ehlathini, kungaphahlwa emfuleni, kungaphahlwa olwandle, lapho kusuke kukhulunyiswa khona-ke imimoya le kwambathile ukuthi ayihambe iyokulekelela noma-ke ayihambe iyokwenza-ke ngale ndlela ukuze kukwazi ukunqandeka leyo nto leyo esuke-ke ilungiswa kwangaleso sikhathi. Kuba nobungozi obuningi leli siko lekuphahla uma kumele-ke ulenze kodwa ube lokhu lingenziwa ngendlela efanele.